Iċ-ċittadini Maltin u Għawċin xebaw mill-abbuż ta' poter u korruzzjoni u dan qed jeddet l-istil ta' ħajja Ewropea u dak li aħna bħala Ewropej nemmnu fih. Dan qalu iċ-chairman tal-grupp tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber waqt konferenza tal-aħbarijiet fi Strasburgu illi matula rrefera għal dak żvelat minn Reuters u Times of Malta dwar ir-rabta bejn il-Power Station tal-Electrogas u l-kumpaniji segreti ta' Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u tal-Ministru Konrad Mizzi. The reports from the Times of Malta and also from Reuters are very worrisome. The ongoing investigation, especially on the question of the murder of Daphne Caruana Galizia, are extremely worrisome. Manfred Weber tkellem ukoll dwar l-investigazzjoni fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. The citizens, from a perspective of the citizens, are simply sick and tired about the abuse of power and the corruption we see in Malta. And there is a real threat to our societies about our way of life, what we believe in as Europeans. Iċ-chairman tal-grupp tal-PPE kellu wkoll appell lejn il-Gvern Maltin. That's why the Maltese government has to guarantee an independent investigation. The investigation is not going on in a proper way, and that's why, again, Malta has to deliver. Otherwise, we will have big problems on the table. Il-ġimgħa li għaddiet waqt il-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew f'Helsinki l-Finlandja li għalih attendi delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista immexxija mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, il-Partit Popolari Ewropew eleġġa lil Manfred Weber bħala l-kandidat tiegħu għal kariga ta' President tal-Kummissjoni Ewropea.